Do not forget we have Obrafour rap song for in the building. Obrafour be a dawati. Obrafour be a guy. Rap song for be muda. One chamuda one side. Wo be to me the title what? I mean Obrafour na sabra no hwan kra. Ena ma o churo to zanimi. Well, and no dey me person me dey be see kakra. Madam na say see. Yeah, see. Ene mama ma official Akuapem bi. Me da wase. Yeah, that's so we do boshe so. I said I nyankopon. One man kwa higher pa. So me am sure. Onkumo ye denti nya say na watwe bia for 3 months mpua. Na nke pe. Mint me new hamosa. Yeah, that's it. Only Papa Bills mint me new. Yeah, that's it pa. Hamosa anti Yeah, that's it. Never say me. Na no ye di enkomo no edu baabi ana o ka say edu baabi o be yare ye ni ade na me bisa say ya na ususu say I mean industry ni mu ehu nti na bia obi na eye wo nti na bia wo yare ye ni ade. Well, I'm say yen kwan say di kan yen fasida ma otwedi ampo nyankopon wone bambo ne hwesopa na de tosumi no memfa enchia mu hwam ema woni watifo enokre penise bibi eni wiase anke da yen topun menye obi a megie chinye se bibi eni wiase sa na de wom no se aya memfa madwene ensi so sa se obi yemi ana ibisa me memfa madwene ensi so menim se nyankopon wotumi a ebro tumi nyina so intino da bia medwene se bibia mpo ne besia onyankopon betumi ayi me afim dan se mekodwene se ini ho Okay. But ya na man funke kan someone just say bi obi say me makọ honhom na me hu say bibi say asemesi bi ye oni ade ye nkan bi Asante nti ama wada ho so hu asemesi say obakra na udi meka be fa baby fofo. Well, me ye gidini. Yeah. Me ye suani e wo tro kronkron. Nti eya me pese mahotoso no be wo tro kronkron de Nyame Akan emom esinde nipa enti bra me court bia me TV bebre your friend me catch me say be ese ohun so ye no sorry na obubo nkrofo a omubeko na midin ka ho ene ade but menim se de Nyame Akan ene ye no kra nya de nipa aka ana honhom foforo bi de ono Nyankopon aka ene ye no kra Nyame atrimpo no emom ena megitum dan se meje de nipa aka no enti etore bi a meka enye se bi a me ye na fa yam hihie emre o. Well, I am hihie de wo ho I am hihie wo ho ebo but
minim say ye nyame pede a ebe ye ho say nyame pese ense se metena sa asesu bi mu a na ye ka say a Christopher de ye gidie ni say owo kra eye mfa so Christo ni bia de eya na ebomi hu ewa asase so say ebia me free mu sabre na mintumi enso nyankopon ani di miso enumum echen bibia wasase I affect a way of life as a musician and now we are show business. I mean, we are exposed to a lot of immoral niyama into from Nyawokano. Has it got any influence in the way I will live your life? Doesn't have to take the fact that me musician client. Yeah. Onipa bia emfa ewiase na yetimu no ye wiase bone. Enti edema bone enkoa ene dane ho edi training bia e wa asasi so. Nanso gidie no enye se yeti wiase yetene ana ye bibi ye papa ye bia ye ebi. Ni mo ya adom the fact say ye gi edise Kristo Yesu eba be wuye se ne Paul kan no no kwasem akinye bia ni hu say Yesu ebe wuye eje abonefo Paul de no so no ne di mu kan me so sada me de me ho etoto Paul say Yesu bia be wuye eje me me di mu kan enti me wo ahotoso wo Yesu mi gidie wo Yesu mu say ono ene beje me no eno ye enough than to think say we are see the old time kwan bia so onye osrabofo obeye bone bone de penny pound say unim say da bia Paul krakan say papa me pese me ye no to me mum dear me pese me ye bone no enipa eleni towards bone but where utilize the opportunities are ejuma we yenti abawa kwan mu nyina as in amanfo be jaja wo ho ama obi ho pese o de tro ne CV keke se Obrafour ne miada ene nti wo be ro ne draw se de ama wo se bra fa me ene na se fo etesa bia ensan smoking ene ni ama bebre men kasem ye trouble for men kasem ba nti wa yusu bacho debi enya de saso na meka na understand me wa hohwesiwo ena me ya hwe yi ndi ni nyina na aije me wa ahohweso men kaze woni ahohweso bra control of self control men kaze woni ahohweso wo bi pa self control ndi nyina nyina na aije ena me ya hwe yi so enti ne bi beba wa kwam bato wo hwe na emwawa ena sese so me ye warefo Into we steady. Into badansa na oware ni de na nko mo de ba aja. Oh, you should be Oh, well, yes, yes, instances be high. Ubeka say if you say ebi to am me nya so abofo. But me nkase ade we ohima me je ave do opodo me din wo enema bi ho sa me ntimi nkasa em my ahwe yi all this one sa nti ware e wa fa yire chida dabi onye bi da na obeye se bi onyem na bi wa wo foforo na em se onte maku no esi ma nya nyame ama me so ene media enti esi nti unye bi commitment no there was so continuously nti ase bi dabi enu de me bon pa yese nyankopon hye me den wo ho da bia mum okay se be a wonye yawa se de me ni toto me ho ajeje mu okay all right nti kwan ban so na aware ene mofra wo no so e affect adwuma as a musician well em say idea den say wonware idea different na obeware na emofra bamu sa na fe
a responsibility no adults. But idea there be a woman dream say Unyanko edifra ebedua nti e wo se wo na otete om na ohwe om e kodru ebra omo a ebetimi ahwe om nti yade a enu utumu se nansen madwuma ye crab slow down it's almost like taking part of ehun hia pa said the me so nyame de me bedua ma ofo so a omunya abre ma me no etete me a besisa abre nti me mo Friday mani om ho pa yi ebe ha wadwene said that bia no ba bi efiri mu a wono sada na Obrafour junior well ade bia me kan say me papa ana me maami bia anso me nsa well me abufra na me maami ne me tonyum but wan kase or do supposed to do second recording debi me ni nyum to echi sa de ehun hian se metumi ama me ma entity pa good education na fe de nyame adua omumu no eno ankasa bepi ana se omo a edu omu pemu ebe fa ekwan a ana entity a bibia omo pese omo yeso na ehunyansa na hunyansa no aminim no metumi ede atwom sesi a me mpese me impose bibia wo life but do you think say a good ejuma say bia wa bofra so de ne hu ko shimu well mahu achede no ewo me bucket me last one no okay impose o school ni e che na de obafia or the composing. Oh, I see. Yes. And then enyum enkane tete no na se wo kase o tonimu ana ye wo bibi boni bi kafa ho. But say there se bibia si obabia ni so se o peso o ya. Bibia me kan bibia ne mo me nkase bibi boni me kan bibi papa adwuma de nti aduma chede ne se de beba bia na se papa nko ade a sa okay ho guidance bia ubetimi de ama for the best support no mfa so bend wanye free adwuma no mfie dodo a wo de aye well say die nyame pese wo de me ye ewo adwuma no mu no waye na nanse ya no etibia na mikomu be afe ene fani no menfrim ka bibi treme ewo me huhu se enye se bia me papa ye bi ana ma ho ofa bi nti ena nyame pene so se mekoso atena saasi so nemum madwene mu no de metene se nyame se wunwie de wo ye ewa asase so wunwie nyame se ode achede kese na adua wo enti you have to unravel it ewa se utumi ehu achede no a ode adua wo no opese nipa hu onu na ni onyam ewo de wo ye so enti de bia se meti Obrafour de o ya de Obrafour nenyum de aya me bisa se adentina ye di enidi ne mame de nyame de adua me mu de nyame pese wo ye ba so de adua bi no mu so mo fa anya he well enna me ka no de nyame de adua me mu enna mahu eti wo na wa ma ye hu no Onyankopon ne a wo de adua wo mu nti se nka wa ma ya mfilia de me ka ne se se Nyankopon je ne honhom me yeden be yet ase o ba ko gina se apefo obi anka nje se Nyankopon perform yi o eno na me but enye me yet ase se wo mpese obeje credit na fa babra Nyankopon de ma ebinu a wo mo de ahye ketemu ada well eti yebo udi ne kasa wa ya de a automatic Nyankopon age ne fans amen me de me ye vehicle okay me ba cho physical assets fied bed do sense unsuro sede abaifo wokurom ha ne ade a wo hwa efie ene nyama sika ne ade a odi tu ho se Obrafour a wabɔ nyom wa awards me gba awards bebre awards bebre yeah me wa awards be ye bebre well untumi nkan ahima de wo mu ne se me ankasa sabi tafrache eniema sa en empusu me awards efi car edan empusu me
deɛ ɛho hia ɛne sɛ Nyankopɔn amatumi yɛ deɛ meye ne won sunsuanso pa ɛwɔ nipa so san sunsuanso pa na bato madwuma me bato kana amanfo nya Nyankopɔn mo vem se chale menye so sɛ ahode ne sika ɛyɛ ade a Nyankopɔn wa ne ho Nyankopɔn ɛpɛ sɛ yabra bɔ no wadi nyum to so mfa so pa Nyankopɔn adom bra nye preach na preach wa how rap so for Nyankopɔn adom okay eti me say ne medi okay eti woni wa album ya yes aba tracks e was CBO to say the last year bobi e to so our albums be saying the to so na me dey 7th album ni o 7th album o started 1999 nti akabe yet say do 2 years because I feel we akwa we nti akabe 1 year 1 month bi na chese o sha ase no 20 years ana mfie do ngotwe 18 no tie I feel we akwa we nti ye ko 2018 mo to started 99 I say afi ne quarter bi na nti na so ko 20 na making ya bra any bi say mo why are they na o my solid 7 albums a enwuma wo so nyina so enwum papa nyansa nwum enwum efe ne hip life but empanyufo na o mani gi ho mo relate na mo fra no so eni gi ho na chese wadwene mu do no ani abie sei de bra we dey wu nse etore bia na me ka se etore bia enkrofo ekan Obrafour nanso maka se me mitiye amawofo anyame di me bedua ho entity ene kan hunti a mennyum te sede ade na se on person be je o fans no ba akokora tumi ya ka se o puchi ma amawofo de me kan se etore bia ya na ye ebu ha uti obi nyum akwa we kura de aden pensem a okeka hom aya me blame omo entity a o famu nyante o environment baby a wunyini free enti wasi e ben saafo no mum na ye hwese ye betimi so mu betia ye ka bibi to o ma adwene mu ana ye boa o dan ye bet da tunya so fanka sanka obedi wo makase me mpese me free me pem aye bi bali na bo do to ha wunya obedi ba bra me de me to ha ai obedi enye se bia bravo obepese obekote na sorry bia na me ye kwanhwe ni nti me am here for 2 minutes of new tracks are abano 2 minutes of each but you muntie these tracks me release enyum enne you don't mean the first time on radio why you nyina so premier odoletric mo fa champagne mre ne pop says ya san anyum ya drop it make some noise oh massa if are you there champagne aba if from beso do wa no ya champagne if am no ya champagne shouldn't pop artificial okay, so this is a brand new song. One thing about Biada, Mono Chiao from the camp of the man Obrafour. Let's enjoy. Baby, I dey make you know say I fall in love. Trick. A brand new song. And you me a dead dear. Me nya Mrs. Obrafour be say say ni kunu. We romantic pass with them hosana. Because to do ha cry dey why yet say dey ebe ya. Hey Obrafour. Yeah, mama fans say romantic pa. Romantic. Ube hu ododie pa. Well, me bo me hu modern kakra. E ma do send the comfort. So yam fan say offer 10 there be to what say. So who try kwan say na offer ire. Out of 10. Bravo! With this song, in fact, a nice song on the electric. Talent. Into your office package. And
Otine. Okay. Abusian 106.3 FM. And Chanko Maya dear for you. Obrafour. Na no vote. Na open will be a kudiana. Oh, we are sure. We are sure, said Debbie. Because Harina, me titim from him saying, oh, me name ba, me ba sakode, and Nanso entisa uti kasahari no fiti ase no de meka say bunkompon kohwe wachi de wo so michimo no na kasahari adadadi eno no me claim me box akode abaso but enye say open na kweti de meka say so bi kasahari da obi adia me say de so me claim no ska akode be so michimo hwe ene kasahari adanadi ba me to aso me to aso no na me say na me ka say mo bebo anka mo be so mu ama napi enso mo nye defenders mo move bia ye penalty eno no nya sa akode na me can to other rappers to other rappers. Tesa hwan sa o de say da bo bibi dos tesa hwan dos nyo bia eti me ka say me pese me benyansafo what can you na say won't asie da on say na say atoto oh aya na me pese asem de waka me pese omo eti me nyum omo ye omo brain exercise kakra enya se eti na o ye brain exercise no hwa ye o de hwan ya omo etita ho omo ye dede sa na mo tesa hwan me mo bidi ma I think that it has to do with profanity. The way the American say choice of words boys rappers then omo kan ba my body parts and what they would want to do with body parts yan kan hwe biem okay the American say the metinin rodo rada who sem ne frakadam Obrafour kan for me nya bayira me hwe enkomo na ansa aha me pa but Obrafour assure you say your friend bia Obe making himself available. Obeba. Eti yebe sande na to so but yebe confirm dey ni amamo ho. Ne nkomo ede dodo nkomo no so nsan wo ne ho. Nam bebre wo ho nti ya wi ensa da. Nti yebe san wi biom. Me da se pa wo. Ede na ka che fans se na Ghana nyina. Ni dey kan me da wo ne o producer Papa Bills ase mama ya akwanyan ewo afi so me ka say aseda kese no nyina de konyankopon na me de obi ase emresantin ya raps for ba enyum tomu eyemo na mai me say nti me de nyame